lilin ni Natal Bapa Inang Ilubion ay maholi ibagi i ruas depan say nasyama marsi berean cahaya lilin. Jadi lang ibere soh, tapi ibere cahaya bata, ibere hita bani hasomanta. Ay mahoma makna ni Natal bata. Jadi harapur nami kita haganupan ibagas kerendahan hati, kesungguhan hati merayakan Natal yang luar biasa ini karena kita masih ada di sini. So naima piga-piga informasi nahuben nami Tuhan mana mamasu-masu kita haganupan. Ase masuki hitama ibadah perayaan Natal Bapak Inang Sarasot Cililitan. Yundang nami ase riap mahita jongjong. Dodingkon hita haleluya nomor 32 bait sada opat pakon pitu.